tal-għanimet. Mela jena raw flimkien xmar qassam u nġeddu ftit memorji. Wiċċek mhux dejt, jienu int nafu xulxejn. Jista' jkun. Fejn? Ħriġt ma' tifla tiegħek xi darba. Naħseb li ħriġ ma' tifla tiegħek. Kien li sawattek jekk tiftakar. Ejwa, dik kien lajt xeba ta' Isma' figolla tal-għid bxejn. Oh, thank you very much, eh? We're giving these figolli out free for Easter. It is true. This is not a joke. This is for you and it's a random act of kindness for Italian as well. Ok, allora ciao, buona Pasqua e buona giornata. Ciao. Għandek nies. Di minibus inti mhux. Għandek il-birthday. U għajma qed tiċċajta. Isma' mela din għalik tal-birthday. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. Għandha l-birthday. Fil-sole. Happy birthday to you. Ħanġibilkom figolla oħra mela xedin ħafna. Ara ġej. Għandha l-birthday, sibnija bil-birthday. Aw, signora, e questa è una figolla da noi a lei per Easter, xejdulu, sorry. Thank you very much. For Easter. Per Pasqua. Per Pasqua, sì, per Pasqua. Grazie mille. Grazie.